hꯧji sigi hoje question amak yengje si question je keno mai je si question type sam popular oiba question type ne hanagi toina hangale ba adum noi de repeat tor la iba type ni ko p meter 33 meter se mana jon mamatam da tunge mara tungi je kano p meter tarama thoigi lerak maman cost price sang si tunge adu gain percent pu thuai siguma question je hanga ba nana yeng du keno se p meter yon bada Heirasi atop si tor padi ai ko si bilu si tor ga dum question lai thu hang bai sigi ai no tak tu trick se khanga ba atri on tho jo dum khunga mane ko se ai ko adudi man ho ji pyramid is gain tung is kana gi through the pyramid atung ma gain ji kai no cost price ki p meter tarama thogi cost price sang du tung gain equal to cpo 11 meter plot am na tro mana pyramid ba atung base kana gi through the pyramid cp gi through the pyramid sp gi through the pyramid ma so lay question type amako cp gi through the pyramid ga di anka ji irai lai re cp se cp sina ko cp gi through the pyramid si ne ma ko mun neng du focus to du area ji pungi base cp gi through the pyramid adu taraga di matang ji da gain duna sigi 11 meter je oran 11 jo izrani aduga 33 meter si the pyramid sina CP warane ata therefore gain percent putu kya taragadi karana makata gi CP makata moidro aduga atung mon matak tangoidro percentage putu pugi 100 puri natra adu kya tarasa 11 33 kan har dikya 1/3 ta draw 1/3 percentage the 33 whole 1/3% angkaji si angkaji ko yam sangdra ko siam live mong da in hai gian dai ko pyramid ba gain je kana through the pyramid CP through the pyramid ata ira laira si 11 na gain ta jarani si the pyramid 33 meters ya sina si quantity ma sing sina cp dum loksil dum hot ka da bang kaji if adu nata dana ko hoji question ji kitang lai tho lage ba lai tho hang ba ma haira ge ba ko mana pyramid se cp se smana ko gain ji mana ne cp cost price hai de bi ne selling price har ma je se selling price har ma je ko untho me se cost price ki chu da nata ba gain je SP of 11 meter cloth han pyramid je suman pyramid khala je sigi data je change toring khala je ata da akhoi tawdu si kai tawne he matam da mathang sida gain du budi akhoi kai lawne gain du di sigi 11 meter se dum lawjarani aduga sida leri je cp nga sai cp lawro hot kidana si cp or sp morane khangi ko sanari la je no sida cost price ki through the pyramid di si cost price ni lawba SP ki through the pyramid selling price through the pyramid si selling price in lower ne 33 ata de akoi hoji gain percent puto kya di CP ne makha thang na tro CP puto kya da di tonga di SP dagi gain kha do di 22 ta roi tro 22 la ne aduga percentage puto kya ne no puri raga 22 si 2 thonge 50% o chanji da logic ani khak ne sanari ji logic ani je on thon jin nama ani gyan tar ga di angka ji ra lai na question ne pa ba dum ko jare are ko